O, sused, pa čad se dela, lipega? Dela, no se dela sad. I tebi? A dela se čačeš. Dela se čačeš kad su visi babe. Ja sam Vero čuja da je šta junot visi baba. Da, anche ja. Vero pak Taljanki plati 200 kun po kili. Kombi čeka spred kuće. Homo hinać! Homo. To je naša! Če to visi baba? No, da ja vidim, no. Ma ja param da ti to ni visi baba. Čuti ja pa vidim če je visi baba. A če je to visi baba? On nekako fjol, neki drit, če dajde v proličemo malo kasnije in če se ga bere, ko kje vidi, da ne bude bilo naškuren in kad se gre v bošku, da si nekaj po pasu koti in ti noji od 2,5. Visi baba, to je ono, če visi babi, preko 2 centimetra, a babo je iz pihača, pa je pošel v pršun. I visi babami, i to su krmenadle, ča su u voji, kako dvi ča nimaju muški, perke njima visi zdavni, perke su nas i odrizali. Bili, ča je u ovo visi baba? Ča to? Miga da sam slip, stupido ignorante, se vidi da nisi hodio u školu. Ča to je visi baba? Ča, da pađe hran jedan! Stupido trubilo jedan! Ča ne vidiš? Ča, s koje matere si došao? Si mogao stati tamo kad si? Se vidi da nikad nisi bio u boški! Ča ja ću te vatiti, ča je visi baba! Haj tamo ki te drugi vadija! Nemoj mi ga srati u podne! Ako ovo nije visi baba, ja ne znam ča babi visi onda. No, da ja ponjužim! Stupido! Čarvotina smrdi na visi babu! Da ti pokrije oči cijelega života da spiš pod Stupido! Budala! Vrajžite! Mišućinija! Ode znamo! Ću vam ja pokazati kad je resno visi babe!
Eko, ovo je livada, Dulinka. Vi stupida dica zgojena u gradu, čal niš ne znate. Vodet ćemo tu, na ovoj zelenoj travi, najti vi si babe u Skorunu, preko boških i ni, preko ih je sunce zmaglilo in ih ne moreš zgor sušnjata si zgoru. A če je to visi baba? Eko, ovako neki beru visi babe. Samo ja, perché ne vidim baš najbolje. Ovo je livada i na njoj su visi babe. A čak su to visi babe? Visi babe? To su na rože, to vam je lipo cviće, će dojde prvo, najprvo. I one vam gredu vanka zajedno prije nego će dojdu te druge. Jer to drugo rože kad ide vanka, visi babe su već vani. Ovo je prst, četrnjati očale na nos. I eko, i ča bude pokle. To sve tako bilo kad gre vanka, kad dojde iz nega zelenega, još to u bilo kad gre. I onda to sve počne tako delati da valja se svi zbude. I ono žuto će leti, i ono drugo žuto će ne leti i se počne brusiti. Da, to su vam male miće pčele. I to se zajedno počne pustiti u prvem mjesecu pokle drugega mjeseca kad se fino brusiti mački. Zašto visi babe gredu zajedno vanka prve? Perché još to i na male, stavimo reći noća zajde vanka mačke zguzdi se, to je još to dobro dojde kako hrana. Perché to je mali cvit, ali on teši mora isti i piti. Najbolje mu je kad pojede drek od mačke. Ili, ča je ovo hrana od visi babe marenda? Ne vraj žadica! Ča ne vidite da je to drek od nekega drugega blaga? Meni se pa rada tu kakov brek pasa. To te će sigurno dojte kakova ljubičica ili ciklama. Ciklama. Šušu kam bjaj dišu. Deder Vili, povedi nas! Oj, Tonina, visi babe ima naj! Eko je dica! Eko je prvo! Ja sam je našao! Ja sam je našao! No da vidim kad je. Eko je! Dica! Aj, sam vam da učinio jednu spaku. Eko je!